ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni watinda musese mwendo kalivu ndini wa mesa ya ula ni wa Ningwecha weke nundu wa uvituka wito wa wasia kalivu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa mundi ula ni wa keli wa matuku atano ma mwai wa katatu nyenita wa masi wa kitaka nono kunengelilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwe na President William Ruto kubidwa kanama President ma East Africa ime mukwata mba Raila mwanyani wa AU kungatanio ya azimio yumba na kukonia utongo iwayo. Watanio ya azimio kutula muti silikali wa Kenya kwanza kumana na kwambata kwa ngalama ya mikalilema yenda kwa chiwa mahuta na sindosi ya mondani uthewe. Wia kimakona makulio kuikumbila ina ndima wodi ya mumoni kumana na ikusi asiana ilisi ya skulu wa mukindu itina wote sikie kuikumbila skulu o. Na serikali ya kaunti ya Kitui ya asiana yevete madhie maki masters lingi bilioni umwe katono umwe kuuma ikadhi ya udhukumi wayo. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu ingindini wa mesa itu wa Mauvoo tunengewa ni waku yulu wa Mauvoo maitu kuisila namba ya SMS na ilani ile itatu kenda imwe itano. President William Ruto ni wa vidho wakana sumbe onde mandi siangwatanio ya East Africa kana Africa ya umiloni wasua kwa vamwe ni meukwata mba utikiti wa ndongo ya ulei Raila Odinga kukitia mwana wa mwene kivila wangwatanio ya ndisi ya Africa AU indi kwa angaliko yongwatanio ya ulei ilani ya azimio wa Kenya ikomanite ndini wa umbano wa utongo wa yuluni ya dhingila kanave vata wa Raila kwende ya kuikunia maleve ate kwa atia muno fiti wa serikali nini wa savali ya kelivoti yake Benjamin Mwaka. Savali ya ndongo yole ya azimio Raila Odinga kutuika mwene kivila ndino wa ngwatani ya ndisi Africa AU yonekana kuidhu waliende na kwaila muthena kuthi ulaungi omonde President William Ruto haikathe ya sume on the mandesi lembetathi ya Africa milon wasua yesi kwa kukwata mbau musukumo wa Raila Odinga kukitia mwana o tawa mutetu woka kumelembetani no. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the Africa Union. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. Ruto hainene kavindani ka kuvingwa sikalo sia asiumwa itatu sia ayumbe mambunge ayala ila siitho itwa vamo sino ilovi nwaweta asumbe a nemonie vena vata kutweka Raila Odinga tawe mutetu woka mwanani ono kana usindi oku kailembetani thi kwa vaita wakisio kino. That is the strength of our community, that we can do things together and we can consult amongst one another. So it speaks to the spirit of the leadership that is being provided by
our region. Indi kuangaliko yote tima ngwatanio li ya azimio makomanite nthini wa kikalo cha utongoi wa ngwatanio ula wa yulovyo. Nibakathi ya matambia hala Raila huende kosa makwikunia kampeni kwisila kunendanya na mapresident manthiki othukanyo wala mamukanya ndakatate kwikwatia utethi wa serikali wigwoka savalini yake. We are also encouraged by the personal efforts made by our party leader to win the seat without relying entirely on the endorsement by the state. I'll be going to not just Rwanda. I'll be going to many other African countries, and just watch this space. I need to talk to many leaders across the continent, because you know that a candidate to be successful must get two-thirds physically, first round or second round. If you don't get two-thirds, then you're not elected. So I have to dialogue with virtually all leadership of the continent. Kuyanana na azimio ni kana usindi wa Raila mwathani nthini wa kula cia mwaka ukite ukethiwa na uniko munene kwa ilembeta thii ya Afrika ya umilono wa sua EAC na musukumo wake kukutia kivila kiyo ya ila ulikuwa utetu wa siama ni kwithwa uoni mwana wina uniko munene kwa nthinima ya Kenya. It is our position as a coalition that it is in the best interest of the country, the East African community, and the East African community that Right Honorable Raila Odinga takes the seat. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. We are united on this. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge ni Musini Lovi. Nito Benjamin Mwakam. Ngwatanio ya azimio niende kutulamuti serikali ya Kenya kwanza kumanana kwamba kwa ngalama ya mekalile kwa kilame uweta kana enende aingine maende na kuvinyewa. Azimio yikonania kwamba kwa kuiva koti kwingi tacho kitumi kinene cha enende kunyama azimio ya sia muungamo wayo kukonia koti wa kilungu cha 13 yuluwa yana kwa mauta ni koti ote museo na nicho kitumi enende ainge maende kwithiwa maivinyeka kani matulamuti serikali ingi kwa kwamba koti wa sindo ila tumeka mondani livoti yake Angelina Mose. Ino wa kikalo kila ngwatanio ya azimio ya twaisia kwi muthenyani wa umuthi kauntini ya Ilovi ni awetekana mwene nthi kuvikia yuyu no wende na kuvinyika muno ni mukuo munene wa kuongelwa kwa koti undu ula vandite vanene ngalama ya mekalile vala makuwetekana serikali ya Kenya kwanza ni valukite vanene kwa kulia kwithiwa na teikwi ene nthi. The summit maintains that the view that the tax burden being borne by Kenyans is unreasonable and unsustainable. The Kenya Kwanza regime is failing the test of being caring and compassionate. Paying taxes should never be a punishment, but a patriotic duty. Under the KK regime, taxation is a punishment that is hurting the entire economy. We remain opposed to the 16% tax on petroleum products. We remain opposed to the housing tax and its colonial undertones that make it look like the infamous hard tax of the colonial era. Ndino alivoti ile yasomwa ni Jeremiah Kioni ngwatanio ini kuwetekana ni kuendea kuvuthisya serikali ya Kenya kwanza ethiwa ni kuendea na kumuvinyia mwene nthi maundu nimeokonio kuongela kwi uivi wa koti. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. We remain opposed to the subjection of the retiree pensions to taxation. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make from their farm produce is unreasonable and cruel. We encourage our farmers to resist this tax with all their might. Maundu nimeokonya kumwa kwa livoti ya muthia na ila yalite uvitukithwa ni mbunge cia ile ya unenenya ula watwaiswe ni ndongo isia Kenya kwanza na ngaliko iya ule ya azimio yungwatanio ini yonanya kulea kwa ni wakuoni Mauvoo ala ikuwetekana ni ithitwe yikwata kuma kwi ndongo isia Kenya kwanza kwenda kusenzia maundu amwe na alama avitukithiswe ni nzama isu ya National Dialogue Committee. We have also been informed of forces within KK
in and outside of Parliament who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. In this regard, we call on Honorable William Ruto to rein on the speakers of the two houses of Parliament and a number of members of the National Executive who are hell-bent on drilling the NADCO report and the bills. Ngwatanio ii azimio ni yawetekana no muvaka mbunge isi ile na ila ni ya Senate na mbunge nene kukala atawalanyo u na kuikithia kana mitalatala ile ya nena niswe ni ya vitu ukithwa undu vailite. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Tosio keviele metani ya ukamba tuambia Mauvoo makumacha makulio ni mande kuikumbila enendi mandwa ya Mukonga ila iwodi ni ya Mumoni kilio mbunge cha mwingi ya Yulu na muno aseima skulu wa Mukindu Primary tina wasiana ile kutiwa nidhayo wambe ya tiwe nidhayo na maona ni oma mavuanene na Mauvoo akeli nani kwa tene na munene wa skulu na ulani Josephat Kimotho ni kana maona ni Mauvoo uminiesia na ii ni kuiwa ni mutwe ovyu mwingi na kuwa na manyuhu medho kuvinduka langi na kutavika kwingi mwalimu munene asia kana vena namba ingi ya maniwa kauta skulu ni alame na maona ni utasu haikulia serikali ilikileleka tena kuweka kunekelilivo chumbani choneweli na Musangi. Itina wakwata livoti ii ya kimako ya kikukiasiana ile kuma skulu wa musingi wa Mukindu ula wewodi ni ya Mumoni ni muingia Yulu nito tamboka kisioni kino kenda kuthia na umo waiku ii. Mr. Josephat Kimotho ni mwalimu munene skulu ni uvalo kueta manyiwa na vala umona ikilasi cha kele na unge kilasi cha mwanza tamana ina madhina makutavika kuvyuva muhimu no kuwa manyondo mwana madhinange valo tongo iwa skulu atavisi ya seima siana ino kenda kuidhinikia. Kati ya mwezi wa pili ndio mtoto wa kwanza wa 22 alikuwa anaitwa Monyoa Kialo alianza kulalamika kwa ugonjwa wa kuumwa na kichwa. Kati aliaga alikuwa mwili wake ulikuwa umebadilika kuwa na rangi ya manjano yellow na macho yalikuwa yellow. Baada ya siku chache mwingine akalalamika magonjwa kama hayo. Alikuwa anaumwa na kichwa na alikuwa anatoka damu kwa mapua. Baadaye usiku akaaga. Alafu siku ya Jumatatu watoto 5 walikuja kuomba ruhusa wakiwa wanalalamika kwa kuumwa na kichwa. Amama seima mumanyiwa umwana ulo na avikia na kwa wiki modelo ni maweta kumana na sivitali ulo iva kufena kisioni kiwa kwa Musa dispensary kwethi otavi nguweti na wakwa kombewa miaka 12 takimakati wa itumili na atumiso mwana kwa sedhai kwa kilame uwete tamata na ina ukwati wa kuyana wa kutoa mwana sivitali munene ulo wika untini ya moto ya Embu maweta ketha sivitali munini wa kwa Musa wenda ova mana ndakitali witho mwana wana atethekie kiacho kenanda kame yani njizika nikola kumini wakwethe avenda kame ameluka nakajokethe ametho kwanza mekala yelo na kwanza wazicha mwi ukwethe anukwenda kwekala yelo ukwegero tozi obulani achima kato ake atene peka ndizigenda rikeva pakwa mweche vala pe mondo onenga naye kota wengi kenda we bikazi vitali kazi kwaze wakota wabika bala weta bolondo kwele ajo ukwe wanondo kokweni kote azuko mimoka ake wa mazibitali mena nini twikate ukwe wagiwetelanga tsaya ngaya ngakidhimitike ukwe Mumanyiwa wa kele na ulani wa klasi cha mwanza ikwatiwa uthiko kwe unina vala na ukono mono kwena na sema kialame ina wikwati mono na mumanyiwa Kasinga ni nani? MCA wa wodi 8 Titus Kasinga ulo watambuka mesini leo ndumana skulu wa musingi wa Mukindu ni wakule muvea wa uiti kauntini uikiethe ni watu SSS wa kuthiana ni wa muthembu wao uikumbelete skulu kwa kila kueta tavea mama manyua bado mena mawoma muthemba wa ulono wa yesiana ito ya county ya Kitui, particularly the Ministry of Health mose etambia ya kuongelela uchunguzi families inotimbe yani na ilana nena na alimu skulu
nema express doubt onamo wa iku ino na pia onakwa ningona kana iku ino kila kio wetakana ta malaria no kwethia ticho nina manyane o school bukana ciana ingi 5 ni cia waiye na cia twa hospitali na cia sioka ende tuona funono kana kwa katika family around pia ciana imwe ciana metho matune twina hospitali witu akwa musia twambeise tene na enenzi ni makuya kana hospitali no kwenda usoiwe ni kana tumabingwe with area ino bano ikuino ciekekie ciana ni citonya kutwawa sikakwata uwiti ciatetheka kwa mituki. Uripota Vilingi Mauvoo kuma wodi ya Momona mwingia yulo kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Chondini wa kaunti no ya Kitui na ke Minister Muveani wa Kinandu serikali ni ya kaunti ya Kitui Peter Mwicha Kilonzo ni waweta kana serikali ya Kitui mbiki ya vau ni vete mathie makimanza cha shilingi bilioni 1.5 kuma utongo imwe wa kenda Kitale Julius Malombe woselela utongo wa kaunti su Kilonzo ainena na andiki Mauvoo visini wake ni waweta kana kuyana na livoti ila eminete na kunenganwe ni ofisi wa kulonga ilovia sia serikali yona ni kana serikali ya Kitui ni mwe kati wa serikali la seketene sa maondoni ma oevi wa mathie ala serikali itaitwe vala wakadhi ya kana waikithisia enendi kana serikali ya Kitui ni kwethi wa yitho kuma kwa kiwango cha yulo na kuyanisha mawatho mayo kula kwi enendi ma Kitui livoti ya Onesmus Chalo. Minister wa Kinandu serikali ya kaunti ya Kitui Peter Mwicha Kilonzo no weta kana serikali ya kaunti ya Kitui ni vete mathie shilingi bilioni 1.5 mathie ala serikali isu enethi itaite kuma yosotongoi kana na minister oni kana serikali enethi mathie makimanza chambe wa shilingi bilioni ile valanga vana Malombe na subse committee kuthima uwa wa mathie asu vala committee isu yatongithisia livoti kwi gavana Malombe kana mathie makimanza shilingi bilioni 1 ni mathie mawa na matona kuiva na serikali ya OU andwala mende kuiva kwani nesa pending bills imene Kitui County nena tunenge position 4 out of 47 nezu nikana esu ni kuona ni commitment ela His Excellency the Governor weke abina kuliko na kutovya task force ya pending bills na ya publika na yeve na pending bills sifikete 2.5 billion nabu I instruct matunenge report already kuananisia na mazabala mete bone wako nitibete 1.1 billion katika pending bills ilata inheriti na we are one of the best performing counties katika kwa pending bills. Na wiyo vanekana kuyana na livoti ya mwiko masabu yonanya kaunti ya Kitui ni mwa kaunti la siende na kuiva mathie ala serikali itaito valawe kithise enendi serikali ya kaunti ya Kitui ni kwithia ithu kuma mwenendi kuyana na mawatho mayo andu maitu menanda nende kuinzwa masibitali mende na usiogwa malulu meko na probably last no siende yakwa na nicho kitumi at the same time mkuona mje budget hizo makazi yetu tunatumia budget ya milioni 1 katona 1 egitoto 16% where Kitui County niwende katika all sectors kivu yuanza sia mayuvi na all sectors shonde nisiende. Minister no aweta kana thukuma serikali ya kaunti ya Kitui utonyo vengi so ni kuseleswa kwilovia kuma serikali nene bala aweta kana kuseleswa kwilovia isu ni kutonyo kuvengi za serikali kuiva mathie mayo pamana kutuma thukuma serikali ya Kitui utavikia na kuoneka na nitwende katika budget nayo kidenduzetie pesa sia kweba na ndikwende kuiva andu maitu pesa situ sia mina kweba pesa sia mina kweba andu maitu ni mwezi faida la wewe wako kweba na faida mwingi andu maitu meambeza ko and maisiana shitu kiwa fisi na maondo alange monde Livoti Vilingi Mauvoo Matongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Nende muve mwana mondo Onesmus Chalo kuma kaunti ya Kitui livoti yesiye kuthi trandini wa uthiomo witu wambe tuishokithia tuithiwa na Mauvoo angi kauta ndukathiwasa. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga
maundu mesite kweta na no nginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambio tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyoswinya kondete naguo no uya maseo kwanienda kikomba kainga uomboka kuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana kamobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Kalibu ingeni wa mesa ito ya Mauvoo tuisonga na mbeni kana nake muyumbe wakili mbunge cha yata Robert Basil ni wenda ukunikili ukonete kutemangwa kwa miti ya mitunda mundani wa mwaito umwe kisioni cha muthesi ya kithimani yata kutoa iwe kwa mituki na alame ukwatika na mose wa matambia maima kimiao. Basil anena ndeto idhi etina wa kutambuka mundani wa mwaito usu na kumani ya kiko ki vala amwema atoi maelesia kiko ki maiweta kanani mevikie kuthi wa monio kosola unavikie kwithiwa uitwa igwa evindani yuma yumya ukulio mea evikie kwithiwa yati walivoti yake Ben Mwasao. Mbunge wa Kiliombunge Kitayata Robert Basil ni wayeungana ndongo ila ingi na kuenda ya na kuumani ya vanene utamangi wa miti mthemba ya metunda na ilena atwa igwa muundani wa mwaito mwauto ini wa muthese kithimani vaya ta kauntini ya Masako kiko kila kina kikie muthenya umwe muvituku lakithigwe muundani wa mwaito ni kindu cha kusenya muno mwaito ekalite ba kuma miaka miongo mwenza na ili twayima ba na miao ya Kenya yasia mundu ekala muundani na mundu osu awika maundu kana awima miaka bitukire miaka 10
mundu ucio utwika wake ula utilangile maembe ma mwaitu uzini mundu utekuelewa ekata. Basil ainena itina wandambuka yake mondani uyu ni wenda ukunikiliwa mituki kutwaiwa ni kana mwaitu usu avikie na ukwata haki ona inge kuikithia alama na atwa isikiko kini meki wa mbini na kusikatiwa ona itina wa kwitha mana weta monda wa mwaitu usu tawo. Polisi makwate mundu usu kwa mituki naende andu ma agriculture moke make assessment nikenda mtu mane mali ya mwaitu ila yanengikie ni ambeza sianata nina ni mumbunge wa yata ningungamana mwaitu ni agishe aki ni atendeka na mwaitu ni wakwata mali yake ni watunge wangalama ya maembe make alama tilangi no munda guothe uki ni kitendo kithuku na tuteza kukitikila enye mwenda ni mumbunge wa yata bwasa niki ko kithuku ona ya mundu ni mukose penzi ila siati ya wasi ya kisheria ile ndie kotini bandu bakuga kosa sheria na mokone make kwana mali ya mwaitu okavindani kau na mwatoi ma mwaitu uyu maendeana kuumania vanene kiko ki ama makielesia kila mana kuseiye kavindani kau tamangi wa mitino ati ndia bubite ndawa iyoyu esilia geja kutema mitini na asiai ekani deye ni mane gibigaba yai betikebeti na mundu ome yaumela lakini umelile na gikulia ndi ninyo mwatetia wiyo mambia ni mo na ni mwene munda mwene kata mwene amande na mwiya na mwiya uya muthuku mambia ndiri dina munda iwitu twende na kumania kiko ki na tuyile ya serikali itethesie Flora akwate haki yake nundu undu toni wa thina muthei miembe ya mundu yuko anangwa ni kuma miaka ya miongo muonza nigo nokie ndino kuona twaiwe na nethe ya Flora ngitha yembe ina no ba usomethetie ciana na yuka ile ukio mina kisomo na kwikalanthia ya mitunda nundu no benzeni yake yuka kwa nangwa nandu mabangitwe serikali tuimukulia tafadhali mwatie no ula withiwe na muikarate kuweka mamo au me. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumava kaunti ya Masako nyeneta wa Ben Mosau. Chondini wa kaunti ya Masako ni uvuo cho munene kuya thukumima matatu kiwanzani cha ukuita tala kuya matungulu itina wa Mauvoo kusioka kiwanzani kina ngali sionthe kwambia ukua na vatengusanisyo athukumima serikali ya kaunti ya Masako ala methiwe na umbano muthenyani wa iyo vamwe na ndongo isya athukumi ama ngali umuthini matambuka kiwanzani kina kuvanga uthukumi wa matatu na kwikia mitala miseo ya kumina ngusanisyo ikusiwa ivinda kwa ivinda ua ni mawetaka na nimetikiletie ngali sionthe kuma kundu kivathukanio kukuania kiwanzani kiethi wa thukumi makati ya mawalanio ala mevo otauni makulio na mumatethewe kukuania kundu kula kungi mavata wa kukuania ila mensa watala livoti yake Boni Mutesia. Itinaomba noloto hivi muthanyani wa iyo ni aya mathukumi mangali vamwe na athukumi ma serikali ya kaunti ya Masako malesekanawe na matunda maseo kwithwa yuma kwatena nthini wa maundu mao makiuthukumi na kuvanga ngali nesa nangi kwailia uthukumi na ukui kiwanzani kicha tala twina meeting weo actually the lake tusaita tusia weo na machairman Masako zile ikua aba tala na nitukwatianiye tuke to implement resolution ila tukwatianiye bau then waomba noso na nitwethe watu na ukui wa parallel ulano na kwatiani when then wa meeting yesu na wasisi atina wa unigwo wende na implement wa isako sion this twekanite omunthi toka ku implement kila tunawetie kwa twikana kwina laini wa kam makata na makawe uswi laini umwe na aswi meje laini usu laini wa keli ni wasako ingi muonza la mawetani kana no nginya maundu lama vitukithwe metho mayate wana thukumi onthe ozuti una naitwa implement kila kivangi weyo na ene nthima ba tala na ala mauka makuma ilobi onthe meno tani muno undu akwitha yu na sako itakuana ni ciambia kuana tikati ndia kila vinda kwekala nthi tunende on the same decisions kila tweko mundu nicho tikwatia ta serikali wako matungulu ulo wiungua governor na ulo kuvetuka na akeu nukwithia na sheria panza baija kukuania ngali sionthe sikuania nthini MC wa matungulu ya utheloni wa Sua Rafael Nzao iwatakana no nginya thukumya na mamanewe mwanya kukuana isioni ila ingi iwatakana ingi momethe ona thina munene matena iwanza matonyo kuania ila maendete isioni ila ingi and transport ukaimu kuna biashara matungulu
ithe twina Mauvoo lakini nao tuiketha tuisiania muke na biashara matungulu na mwituka kwenye tuiko na biashara andu mabungi rogethia maikua andu maikua ni akoma maikua ni akeno maikua ni angoleni mutitu ni maendete masaku ni enda ukule inspectorate kana nikulia government tusubie andu akunima biashara mama tungulu uwe wa matatu tuthela ni thitu ukadithele tiutie andu merimini kwenda maende na ukua teke kwiyenda muno na nundu ithie nitamina kwazia tandu mama tungulu kana masaku nitetikilia slots situ ile imwe tiukuania manewe na mokula matikuania caltex na kunukula kungi matubenie nitiukulia maofisi ya mangavana onu malikileli mpaka andu ama mekjua ni makuana yu mateleva pamona athukumia langi kiwanzani kima wetakana izo ila twaiwa na umeluna wena numwingi vate kuvinyangale kwemwe ya ukuima wetakana uionu kuendea na kwaila na ingi kana maesa itikilanguza nizo kuendea na ukusi wakati wo anenge muthukumia account mwana ulake athukumia position ulake na ndai asionthe nundu bado thukumana na account group sionthe cia matatu na cia account cie thinenganire chao ndai kaundini ya Masaku talanyeni tawaboni mutesea Tuelekele kaunti ya Makueni. Serikali ya kaunti ya Makueni kwa muthanyani wa munthini atwaisia wosania wa magoni kwi NND na ula ukonia kana ula unu ukonia kwete mutalatala mwewa kulunga uthosia wa maundu makonetie nzovi unenania una ula watongoiwe ni Minister Muveani wa Devolution na ula ni Jafeth Mangoka na vala yuva vaniwe kwithiwa na nza manzao ya kulunga maundu manzovi ala mekwithiwa maitwa isia na kwithiwa methiwa na mbonge isio ni kivathukanio sievondwa ni livoti yake Caleb Chalo. Ni sesoni ya public participation ila atwaiwe numbani ya mbombanio ya wote social hall ila ikiwanzani cha Green Park musini wa wote NND makiunya maoni moyo luwa mutalatala wa kulunga maundu meko nyona icha nothosia wa mbuki kana alcohol bill. Minister Muveani wa Devolution county nino ya Makueni Jafeth Mangoka ni wa wote kana muvango huu vaniye kululumelia mutalatala wa mbuki wa mwaka wa 2014 na ula yungi vaniye kuseuvya muvea wa maundu meko nyambuki ulo kwithiwa na maofisi na athukumi kila vandu county nino ya Makueni na inge kunenga mwana minister ulo kwitha konetu Muveani usu mwana wa kukwatiania imu kwa imwe no tongo iwa uvonge u yasia ni twithitwe na mwe ula witha wilunga directorate ito ya kuma 2014 lakini twithiie twasukumana nayo twithia na mawonzu fulani na twithia ni kana tu strengthen department kana directorate ya lika lazima mwe usu wekiwe mabadiliko kidogo ni kana wisaidia ni ya suit the current situation. Kindu kimwe kila main ni kwamba kwithia directorate yethe kati wa a certain mindo department fulani no isaidia the ECM kana waziri ula concerned and direct administration ya directorate. Number 2 etu na directorate isaidia na staff binyako ya mashinani wisaidia the management of alcoholic drinks the laisi Arbanas Mbinjo ni wa director maundu ni moko nyambuki ni wa wetakana mutalatalo wa vitu kithio imonenga mwana wa uthukuma sambe yange na kuikithia kana mbuki litembe kithie kana ngune mungu ni siamina nona sio kwamba tumeangalia miswada ambayo imewakilishwa kutoka kwa county government of Makueni miswada ambayo ikipitishwa itawezesha sisi kufanya kazi vizuri sana sana mambo ya lika tumeangalia sana mambo ya enforcement in addition to what waziri has just said ni kwamba tungetaka maofisa wetu wawe wanashughulika sana kuangalia mambo ya enforcement na compliance kwa sababu tumekuwa na cases nyingi ambazo tuko na other illicit brews na tuko na non compliance iseso yene kuendea inge muthanani wa wakatatu. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tushokethia kauntini ya Masako silanga wa kwa King'oko ya Kangundo kauntini ya Masako ni umwe kati wa masilanga ala mekwatitwe ni utalo munene wa NND ateo silanga undu ithito itethia NND kumana na kiko cha mwenende umwe kwa silanga u tawake na kuvata NND kiwu ona kwithiwa wenzito kutethia NND onde isione cia matetani mukunike kadhana katiwa inge maofisa mausese yevo dio wa Kangundo makivu kisioni ki na sub county administrator wa Kangundo ni malasimika kutoa isese kalona NND ma isio ithi kunenanisya undu wa kuveta ngusanisyo cia silanga u kutethia NND on the livoti yake Boni Motese.
enende ya maelezo thatuo na ukuno munene ulo makwatite itina mwene nthi umwe kwa saitambia na kuiya silanga uyu watata withitwe thite mivaka kana kuvata enende kiwa ukitumia ila kiatiwe kisioni cho kumatethia na mathina acu laia ikamua yuke muno sa wakati lo wende na upanda itothia wende na kungithia kukuna kiuju na katuma muthonge bukiwona na tukacia kucia uko nthe twalivotie kwa sabu chibu atumbukia kwa administrator meta na twosa atumia mwe twathimbaga kwa meta na twaelezia meta atwa makagutege ndio ama tukakomana kuyo mundu tuyakomana na twaelezia thina witu na twazia mundu ume undu tilanga yanenganiwe ni the war na mbiko ni ciekiwa na boga andu ma company ya talanta menza neza na madia kila kindu chonde pana zindu icionthe cia kwangwa ni mundu ume ucietwa Kimolo. Silanga uyu katikati wa wodi levo kangundo ya kati na kangundo utheloni wa sua na ingi kiuki ikithia wakitona utethia utalo munene wa enenthi kuma ndwani ila sisioni ithi atu ingi maenenthi na maitonya utumia kiuki kwithwa kikitumia ya mwene ni umwe wa enenthi kisioni ki bulogezi ni ya mugunike pe matetani za bulogezi ni ya matetani pe za bulogezi ni ya kathana onange mauma akwaza no zilanga ikala cia kiuma kauma kawethi na kunde kuuni zilanga zizikie na ndwa ingi na yenguma na kuma yenzo kiugendia esa ungala na mundu mmoja ende na ukuna aingithia kitothia kiujuju na kiende na uthela kuugetha kutekiuo kutembua silange ithela kiuo community ya thina ni kwimba silango ni mbithi twalikite thina mundu withumiti akambia wema naguo ukatwika ita wi kwake na yubathika bau layani thimbithio na wo muno nundu ivo ingitha cia indo na ivo na bo yangwa imunini wa kivu akisoki vamwe na ofisa ulonga meta wodi sonthe cia kanguno maelezekana nimekuoselela thina uyu nengi ukonya serikali nene la akaunti ya Masako no kana thina uvetwe kati wa mwene nthi kutumia kiuki iva tena ngusanisio na mali ya mwene nthi kweka kwa kana kutumika na nzila itailite naitwa Komani ava tuna sub county administrator na ACC1 na ACC ula with headquarter kwa DC na enende mava na asili maisio ngale cionthe na nitwanena nia nundu itukwenda oma na uo wavo nundu bethitwe bena ngusanisio kwa kilungu kiasa na nundu masiani silanga wa community na nitweguo neni wo nitukwenda tumane undu silanga icio tonotethia mwene nthi nekatethia kila mundu wonthe ula ubakanite nayo nitwabika umunthe ba twetha na baraza ya mwene nthi twithukicie kirio cha mwene nthi na nikenda kaula withitwe wiva nundu imethitwe maiweta kana ni batona ithiwa na ithoko mabikia kubatwa indo cio na mo maitumia kiugo nimekweta ithoko kaunti ya Masako kangundo nyeni toboni mutesea Mwandiki muteneka muviani wa usesei wa nthini Ndakitali Raymond Omolo ni wakulia mbunge kwisilansama ya kukunikila miao ye mwana ikunikile na akuvitukithia kwa mituki mawendekethio kuma muviani uu alama vaniye kukitana na ovuku ula huithia wa uikusiwa na wangangania nthini wa maudhukumi ma serikali alama mitandaoni Kwatiania na Omolo ni kana ivindani ya oyu mituki mitandao ta eCitizen, Kenya Airways na Kenya Wildlife Services pamwe na KEBS thitwe civithukiwa na ikunika muno na mavithukia ma angangania ma mitandao kila ukueta kana vena avata vethiwe na miao milumu ya kusesea maundu kana Mauvoo ma avata ma serikali muno makambuni na sindu ikonetia uthukumi wa serikali pamwe na mwene nthi. Having a cybercrime desk so that when you go to a police station, you are able to get a responsible desk to report the emerging cybersecurity issues. Sometime last year, we had the challenge with the eCitizen platform. Kenya Airways, Kenya Wildlife Service, Kenya Bureau Standards have also had breaches over time. Now, for us to be able to actualize the initiatives that the government is undertaking, we realized that one, we have an act that was put in place in 2018, but we have not been able to operationalize it. At one point, we were almost there, but then there were court cases that then made it impossible for us to actualize that. So we purpose to fast track that process. But we can deal with these crooks who hack our phones. Yeah. You know, there are some people who hack our phones and we don't know where to report because there are no regulations. Now we know that a desk now will be established
at a police station. So we can now report these cyber crimes. And we are also, particularly this side of the table, we suffer quite a lot from these attacks. Na ndio usiku muthi ya Vilingi wa Mauvoo angitano kwa tabaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwa nesa nye ni tawa masi kitaka ulawo ningelile Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende.